Reka nongere mbasuhuze bakunzi bagubwa neza TV, ndongeye ndabaramukije. Igitondo cy'uno munsi nkuko mubibona ku ma screen zagubwa neza TV, murabona umugabo Kazungu. Abenshi Kazungu bari bazi cyangwa bari biteze ntago ari uri kugaragara, ahubwo hagaragaye Kazungu utandukanye na wa wundi twabonaga ku mafoto cyangwa abandi bibirirwaga babona. Ni Kazungu uteye ubwoba, ubwo bamusoraga mu modoka bamuzanye mu rukiko. No umugabo wipfutse mu maso bamupfukuye, no umugabo agaragaje isura areba umupolisi nabi wari umukuye intoki mu maso kugira ngo babone uko bamufata neza bamujyane mu rukiko. Kazungu yasohotse ntacyo yishisha kandi yagaragaye mu maso aseka, ubona ntacyo bimubwiye. Kazungu no umugabo uteye ubwoba, no umugabo utinyitse, umuntu utagaragara nkaho yicuza icyaha na kimwe. Ubona ko ibyo yakoze rwose ntacyo bimubwiye. Nka tureke kubimuhamya, ariko n'ubundi niko bigaragara, n'ibyavuzwe mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Natwe twahababereye rero kugira ngo tubagezeho inkuru zigiye zitandukanye nkagubwa neza, kugira ngo mumenye amakuru ya Kazungu, mumenye uko bimeze kuri uyu munsi. Rero ubu tuvugana Kazungu akaba yamaze kwinjizwa mu rukiko kugira ngo aburane ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Ubu ngubu rero turagenda tubibabwira uko bimeze akantu ku kandi, mukomeze mudukurikirane kuko turahababereye aho mutari, aho muri mu kazi kanyu, ariko ntago amakuru nk'aya ngaya twabura kuyabagezaho. Kazungu aragaragara mu rukiko ariho ari ubu ngubu, ndetse hari n'abatangabuhamya. Wa mukobwa nawe wamucitse arahari ndetse yitabiriye urubanza rwa Kazungu, ariko ntago avuga ko yaje nk'umutangabuhamya, ahubwo yaje aje gukurikirana urubanza rwa Kazungu Denis. Rero arahari, ndetse hari n'ababyeyi bamwe na bamwe bari ku mirongo myinshi barira abo Kazungu yagiye yicira abantu babo. Bamwe barahari bari kurira. Amashusho turi buyabereke mu mwanya uri buze kuza, kuko hari abanyamakuru bacu bahatubereye bari kutukurikiranira akantu ku kandi. Turabaha ama video wagiye arambuye, no mukomeze mudukurikirane kuri Gubwa Neza TV. Uko urubanza rero ubugende cyangwa rero uburangire rw'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo bya Kazungu Denis turi bubagezeho, dukomeza no kwihanganisha ababuza babo muri ubu bwicanyi Kazungu yakoze, kandi tunasaba ngo babonerwe ubutabera abishwe, Kazungu ahanwe. Mukomeze kudukurikirana